Hawu hayi man. Yabona lesikhathi lomoshela zona. Kuwe bengibamba injinga ngabe senza. Khuluma ngeke ngivusele. Mafotsa maningi mafotsa. Khaba ukhuluma ngijake meeting. Ngiyabhetha. Kahle na. Khaba uyabona ukuthi ukuhlangana nako mina ngisanza meeting nami ngimele ngawugubha umuthi. Phethe khaba kumfundisi waseZayoni khaba kunakuninga ngeke umthola change dress code hayi sonti businessman ongana company into angichaza ngayo uhlala grand akalahli focus phethe sigebe ngilesikhulu ngcaba Mr Boza ngcaba ngakhipha umupha ngiyakutshelwa ithatha ifoni yakho hayi lempisi Mr Matsakwane lempisi bayamati kasibiya nakamdansane hayi bakumasini inyanga eyatiwe gazi kuthi unemabhadi baya kuloya konkuya lapha hayi siphethe emhlongo umuntu omzala bhuti bafati mhlongo ingodi vele ematfutseni bakhala ngaye ebathi sukile mfana ematfutseni matfotsa phelela ngeke kwathinza ungazi usonzele onganengani kutelefuna kuchela ngenkonzo le sengikuyo le into nemahlelo ngibathi ngiyahlanganisa kunikelwa Nkosi yami ngayithini enzaba le ngoba ngathi ne high samati banikele 10 rand hayi bazalwane abanikeli khona batonikela abantu bazalwane kude bathi ngoyo ngwele Jesu wami Khaba. Ngoba ngoba bengithi ukuphumela emafotsa nje konke njalo Akunzima. Abantu abanamali inkunza ibambile. Khaba uthanda ukukhuluma wedwane la. Ngihlanganisana. Ncaba yabona inkinga kadamtiningi fotsa. So ngibathi ngiyahlanganisa awini. Inkinga tani likwentube. Phela ukuthi ngakhelisona. Mina ngishoda ngemphatha ukuthi nami ngihlanganisa imali. Inkinga takho temali diphele. Yeah. Before uqala ulandzele mina uqala. Ngaba yabona le ndaba ayihupito sithi. Alright, abantu bayabuya for umdala. Bazitshengisa. Yeso divele lisela sakho yasithanza. Hawu mhlongo ukhuluma ngani mhlongo? Isela sakho sekuphuma ekseni. Mara kubene imali next. Mhlongo unicanga usacela ufuma isongo ngeke odlala ngekhona. Hayi sonto. Yabona le imali asibeke eceleni. Wena uhlala uphuma every day mara kubene imali nya. Awuyathi kuthini mhlongo? Mhlongo hamba la mhlongo. Ngoba yabona nyalo songijwayela kabi mhlongo. Ngiyahamba sonto. Mara soyicela ivuthiwe. Ngisahamba. Mhlongo sekunemlomo malapha. So unemlomo mhlongo. Go. Akhul ekhaya. Hey, ungibani wena? Nomtsana. Ungibani wena? Ufunani la? Ufunani la wena? Ufunani lana? Ungibani wena? Ufunani la? uma bangangizonda mina ngithizeka bafa abantu bavulelwa tshwala uma bangangizonda mina ngithizeka tshwala bafa abantu bavulelwa tshwala Ufunani la? Ufunani wena? Ufunani wena? Ufunani? hey madonsela Lepisi. ngoko ngathi ugadzaleke deni hayi ukuthi uvulungela Khansa le ndodza la khansi la ngathi ukuthi ifuna la ngathi uthi ngibani? awutichaze ndvodza awutichaze Mina ngimimpembo ndifuna masini. Hey ngimasina. Oh, ehlisani moya majaha. Leli customer lami lase Bexis. masini cisha mthola kuyo Sona. mafonsela kahle ndvodza ngizame ngaba-20 ngoba mbanijela Ufuna imali marutsakiwe ayikhohlwa man khohlwa. Ngifuna ukutshela kona kakhulu ngoba wena ufuna imali. Yeah. Number 1. Hey, Jesu Kristu. Hey, ngaba. Ndivotsa ngikwazi sa practice la. Okay ncaba. Hey, ngadlala so ncaba.
Siyacala futhi number 1. Ya. Siyakhipha ifana. Ngaba, oye mfowethu ngiyacela senda ngalelinye la ngoba sukusela ngadala ngaze ngaba mbikuni. Ndohlala ngiready for yena. Ngiyabonga Nqaba. Khabako. Sithi sakucingele naye kancane sona soshiya. Ngiyanuka sengihamba.